Mekpola medo undinami eye medibe mana mianyagbe egbenye fida tamikata mi agbode mefun ela be consider no udo mi ayafe me ava egbode me kaka joda gba fe mi anga agede egbe aji apo gbadagbada kaka ta egbepe wona wa onye ike adojijo na mi e wana be mi apesusu na dede ani mi agede ashanti nutome eyi meke nutome fia odo metode kana egbeda si du kometo katan be waja gbagba acho odokio apode du koya petutu donya ome e omega lala beji dudu dede na wo katan o ela beji dudu dede a matem awewa adel nene make ne mi gede apply nutome a Virgin Network to wo wona de chode so he adope jojomenu na yo ke mawo chode o me a edego alebe okpomo be wona ya anye nu ike adejipo na so hel begbegblen vivivo ikele apla unu to ame ela betere du kope de alwele du kope de jita gbegben mo kata nu ayi egbe ami ho amejuro ikenye mi anto mi ada Davi Peace ametepe enye maunya hajila ode a churchi le Global Evangelical Church Tesano nkonyenye untifafa pe aje egbe penya jojo wa na vivinami na mi akwa ide consider pe no wume le gbanto me a do sifia na bodumase le Ashanti nutome do ede du kometo katan gbobe ha dowo ele vivie nto eye anya du ko ya pe gomedo pe eya ta ke mega dami ape mopopo katan de jidudu jio ela be jidudu de demo atem awel obe alodeka melia tojo Dusifia na aguna bedomasi la Santi nutome nana akwesi kwatin globe Ghana jidudu de matem achomia pe agba yikenye tutudo pe agba o nenye beme hokpekpede uncho du come view gbo eglobe le kpode me le blema ngonia amesia mekule hia adodo le dudo wo me odia adan le du apengo yi unti ale benenye be ochodo ade detome a yokata yokpea asidenwu ame ademe glo na be nui ale mele isio nui ale mele isio amesia me achichio devio kesino tokle kuto kata okpenade odoku unti bedua ne wakpo ngoyi eyata eglobe ameyo kenya hotrito le nuto vovovo amea wa aja agbagba be yodo alo yo pe nuto pe tutudo nyao nana akwesi kwatin glonya ya le eyimeke wono agbasasana ye yade yike ele nuto amea nohum agbasasana ya yele bedomasi afomaso ple bepoa nutoa dome la Santi nuto game eye nana Bwedi Mensa Abrampa ikenye dojipola Ghana Dr. Bwedi Herbal Clinic leyen tope kotokume gamea ye wochotu agbasasana ya nuto ame fia nana kwesi kwatin na nyanya ple kakadeji nuto ame to katambe eduya oma no mokpombe jidudu de kako ne wa atuyo acho amesia me pe wo wi wo wogbo de nana Mensa Abrampa penu tepe wo wota wocho e chodo ngoifia na bedumasi nutoa Dr. Bwedi edo nyame bedu asi Major General Anyidoho ike nye soja mega ha ponu hecho no holamenya ya na eveduko heglobe elebe mikata mi akpaside amunuto atutudo nti ame adeke mega globe vovon dokuito didi plenu gbegben yokata le mi ahem de megbe a mma kwe akwa wonu aleda si wela be mi ade yakwenye mi ade ame adeke macho tepe bubu adeke ava wena mi o Major General Henry Anyidoho eglobe asogli duko paple ewe duko blibwa tutudoa ekpode amedeke dekeo ple duko blibwa penu tepe wowo egbo eye wo hia ba mesia mena wo etogo me yike hia hena ewe duko pe tutudo eglobe ewo nublanui be le duko blibwa me Volta region ikenya amuganu toa togbobe jojomenu na nao epo halami la munuto ame alegbegbe ha mi apetitudo nyao ehede megbe gede alia Major General Anyidoho dejesiebe amedoku didi vovon fulele vivivo ngubia ple amedoku madokpo paple ngogbenu makpo yike
mele miasi le nkububu reyi ya omewa wa wenye miape futo fifia ikele miape tutudo nya ohemde megbe egbolobe blema miatogbio owonu si anu deka vovon manome ya ina bo ten pojidudu hedo le fia gokolipe popolote heva zu ablodevio le egbe ebe duko me nkata miabe ntomo menyere gogoro ala bana soja do wo mala mo do le ko kuro je ko ma pole ke ame o so atu ala do le ji wala office na dikai nenye bo po ba ko ni atawa na yo ake ni o je ni we a ya nye ba bia nya aso video nya bio na me o ke to bo tari ni nya je ni wo sigla nya awo do konku aso ayire pe office ko ala bi be cho ko no ke le ji le nya ko aro le da si le no yo le pia o le ko no no wa o nye nya we do pia o je ni e nya to wa da se piji ko asi ka ko we awo le no no ko be a Major General Anyidoho Egbolobe enye dada na ye ntobe enye be vijiji akua yata edo ede anyi nohia pakple be vijiji okatan gbobe amesiame na puasi akọ adadeji be ebe vie yenye eye omega agbebe yo mafia no iovio o kebo wa na devia ha wanya ameike wonye abebe viwene to gba ebegbe afafia devia ome ekema kono a akpledo Egbolobe mau yike womia medavo adeke be womi mienye eviawo o gake blemale mo no sigo ne ma nye de ka wo o yola agri processor me bi bo do to la ma to atu o mo wo de ka e ma ye ko nya gada mo do ko amana na ya fi wa ya chi ne ya sara wo le kono ma be e ki dudu la gbre enye ni ke no ita ko la bo nya be de ka ko yo wa pa ta wo to wata ngogwe eta odofi ebe mnyaro ga dafie do eleni lo ba be ado le ki pose se amela be le po yi ke le nya chi viela eya nye ngogwe yi ni ke chi tabere ni ba ko ngogwe yi me ya nye ke pose se akene de bi egbeun di ya asogle duko kata le miakpem be miavane yo wa ide ngochie afike evia ohocho alebe sohe yo ke megale miape ehotunyao enyamwa wayi ava isronu gede chomia togbi ope kanle wowo nguti ne nyanye pe vijiji alo echo asogle ni to mekwa jemo na do tango chie la begbe asoglivio katan wo do ta afi ma be wa va epo afi kemi atogbi oho le de ka wo plenu tepe wo me hafi egbe mi vazo eve a o le Ghana le tepe bubu mi aide eji adota aplawo nu tome le afi ma Virgin Network to de dodo ye ya de tome ye o peta do jinu enye be ye wa po so he onufu apopọ be jojomenu na yi ke ma o cho de o me a wa de fia to monyu etonu eye o peta do jinu bubu enye be Aleike nugbe gblen wowo efififi ajo dada devi me fufofo ple egbevo zazan edo fievo de aplawu ikele du kope deji le Togo lopwa yiwa akpogbo be dodo ya atenwachi nono me maonu be mi apeso he wachi avazu du come vi wonu tepe o Agugula sane my again to you I want to do this, yeah. ATV feel like we show them how we are do the thing again. Me say what, listen what. Me say born nabate, God me a pray. Me no come fi play. To the one, bull. Me say what? Starting from the bottom, I'm headed to the top. Tama do better than my work with Tanya go. Putoji be my didi for all like me flop. My papa yama chale. Oh yeah, nice so. Now I the chop. Them they call me boss. I jabba na nyaba ATV be the boss. Face, Papa got the loan be my brain. Gunami, Kenny Ice, those be the niggas in my hood. I took a break. They thought I was gone. 50 I'm gone. I every nigga they run. Started from nowhere. I came in again. Back and you nigga be right. Surviving the rappers, I came up with riches. So niggas that show me some love. I feel the blood on my head is gonna be pissed off. Cause when I'm the race, they want me to flop. Some people they dumb me cause I no get man. You ready? Look at Joe, that was my friend, no be the president. I didn't know my yada grow mama give us better attention. Tell about this one is the twisting. Fast to your hearing. I get them a we freestyle. Get them a we lilang. So many people want your body never go fuller.
I just want to tell you how our singers behave these days. It's not good. A sister was invited to my church to come and minister a song, and she was like, "Mash key F for me, or key E." Yes. First of all, they used to have 5 packs. Play something. I cannot sing, but I'll try. Yeah, Then, for about 40 minutes, they never sing anything. Yeah, yeah. 1 hour and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power belong to my God forever. Nukolao ema enye jojo nuna na yoke una mi atoado yoke nye amu nutome vijijio obe ameado wa ode opasi nu de agbaleji onyakpon to e ata no metata wa akpaganto macho ya ve na mi le consider ike gbona me azon mi hwa mejuro cho mi ape amunu to game enye hajila honkwade to gbo be zo ape oje gome ya hala mi agrobe honkole amunu to me vivie to le Global Evangelical Church ha me le gen pele amunu to mesia epenkwenye David Peace ametepe egbe ami akonucho ale ike mi awo be maunya hajiji le vegbeme mi atewa webe amona hwe ademe manye be ebulugbe ko gbesi agbo mi ha mi apegbe ami ade asihoho enwuti ade de go fia to hajiji be nu wana ome ta David Peace ewezo kakakava Amansan Television wele doji obe egbe na we lo egbe na we ta mi ayi avai ho efe video gbanto ne mi apo enu ike wa tenwa woda Nukola David Peace pe no metata de wenye mao mi po leni cho consider gbe a yo vai de fe agba de go le Pentecost ha me Global Evangelical Church ha me le tesa no David Peace egbe a abele ike me gbure na mi apo ale ike mi awebe amunu to me alo begbe pe hajiji mi ade mao nya mao pe ganyenye fia to hajiji mede amegede o meje be no wa ple mi ape agba o nuka gbo esusu be ocho enya tafa onye alabenye etaduna miao pegbe ajilao sigede mi wonu blan na mi adokebe mi de mi aji pegbe ha mi agbro mi adegbe mi adeto wase egbe gomana mi agaje gbo veto a mi adeto mo lo bo afle pegbe ha mi adefa pegbe ha me do te fade kele du komo vom ya pegba musele azon afina tro pegbe bi e ko pa era mele bobo kakeni mi jagbagba wo ha mi kata mi wo na ha le studio de kakena gaga kakena mi ade to chwa olode blue haji ta na be blue ton tokla fifi ogbogbo na mi be mi ade ha ga melamo ta mi wo blue ha ta fifi agba ya mo wo fia me jagba wo blue ha vovo afi wo pegba ha vovo aba po mo ko ha o ko yi radio station so a o ko blue ha le me ta se le pegba ha dale ta mi ade to wa mi le fupan mi dibe
mia de tono jagbagba wa pede ni afegbe hajilawu ataba hajila lilo le gala mun to ma even kra na le no ra fu na le egbe osema enyagbe osema ma o pasile ni amadoji to hajiji me alaka osofo ogbo ma unya o jira na do a mi amado mi afa yoyo nye hajiji abi alaka ma o yo osofo mi na ba gbo ma unya mi amado mi aton ma ta mi ami kodo mi arko ji mi yi na ba do na gbeda chinu do la nti sube hajiji na yingo kake alo jebe no adangwa melengo demo fifi a producer mele mi afegbe tosi me blue producer de bi aho mi afegbe hajilada wo tonto gbogbo gane be gbogbo hagamelo mo na ga ho ta ablo ko ba na sele ha hu na le tafade ta mi on to la gbagba je efugbo ni mi le ha de le go kwa be mi yo mi ade to be de ya ira vi ke ma uyira o ple ga no va ko pede mi hu ne mi atenwa we be ha gbagba na yingwa ma va ta nya nu blani na mi gbagba hajila gbesa gbenye tadu nye de kaya fana vilaun ta blue ha ma wo hekpe de ha ya nwa vegbe ton gala gbogbo la be blue ha anyo pa ta la ke mi awo fia yo enya ma na yin mi afa du comment to ametichi yo kele mi akwa mi ase obele ke mi awo fia mi le mi antoto dada ngba mi le mi wo to dada jia ele mi agbo mawo abi abu for mi general anyi do ho be mawo me ovu dada be wo mi nye via o ta mi abuta me cho ehun ma bia be eje haji go me fiade efenene ke meje hajiji ba ko be chonye devime yako nyanyi me nyabe nu na onye ma ukọ na ya kake nya ba fa ma hajijili ta devisu so kata nu na onye ta meva no haji lenye devime na metune na ma mele hu ano haji ko devi ofo fuda wunya alebe e merachi ano sol medama meva join me no sehi onyemle tami no presby YPG me emi va ide nofa tamankwa meva no a great choir me le yipi church afi twele fima me va gen ta he ke ma va yom ton na hajijia me va le global ha mele ya ba haji me ta me kpobe ase to ha kafukafu haji bless subo ya ba ko na ta praise and worship yela ya nye tonye ta na mi afa global mi na afi mi afa national programs de sadela papa manuveva mo kpokpo ba na ta Medina halafima ele global churches so Pentecost ha no la na no wo ma o take pena Virginia ha ta me jago me ma wonye first album 2004 alebe evelia enye ha gbantonye ma wu mesebe wonu Ghana mo eye tanye ha me ba gbawolo ilabe wu me esiodo ha gbantonye ma ha ma ko vota kata mo ya abe evelia nye enyamlo afi wo baji etolanye nye futo wo mega pojijo lengunyo nye ya meja nyi ala ma gafo ye mo worship de edo kekeli amawu ta jojo nyenya eye wo to amusa blaliji eto amusa wa babo blaliji eto amusa wa babo blaliji ye third amo I see ye alebe fofana ye nya pedada ya mejagba wo mi ade ha hoho yo mi ato onloble fifia mi ade vi okla go ha eye fugbe ple blue ha ta onloble ta mejagba fofu me to fofu alebe nye to ye ha papa de kapo le ha menye be makonya dawo ma tu aseye ne akonye gbeji adoma udeji matonya dawo ma tu aseye ne ni mawu awe na mulo mebe va ponu si o mawu yenye ha papa de kape ye me dale akpedada me yenye nelia ta tonlia yenye blue eye ke me chonko ne be Yesu se me wie ya ipe ha do nye sisa mi sebre ma mi rade sisa mi sebre ma mi o
Celebrate somewhere, anywhere, rade. Afi, the Canada. Any penny na can say you won't fair. Ta, ye, yama pafia, 2 abon, yama walk. Kema me helego. Abe my yard of commute up them. The lunch galango. Akpena mo emo zozo de leke emo zozo ko ele yevo be ele smooth emoji ele boko a mele boko de veto ni mi ame yo mi ko mi ado ko dadi be mi awodo na ma wa fu pepe yo metiti ko beta ma mi le me vague va join ha mi no praises jima ti chichi nya me lazy o gbogbo me planti la mesia gake jale sike Kristo le mi ajia ewo me mi zujidu la ta ma nu ma kata no jojo yo nya jidele fo nya ma juju ado ma tepe me dogba ye me dogo ta me de ma do jipo na mi ano visu so yo ke wa o je gome to gbo be ega o me fa da kaka gana o be do ko ma hajiji ya o me fa da kaka gana o kake to to lo fupega adu o to lo fupega onu si anu ano doji azo anabi ano agbokokwe ha fupepe leme ya kaka no doji no ano kokko mi ano agbokokwe ni mi awodo na ma se bi na Yesu va ni mi ma ugba aso de ma asi wo punu ma mi aploga adam ke bon kokko nyenye ye na naga mi akpogo meleji po fia fo tanya mi akomi ado ko dadi mi ano agbokokwe na ma una zani wu eke mi ada se mi ado ko wu na hikana Magabia kpedombe fifia amegede ole haji nemenya egbede amenya le nu woko amereke makpeden wo mi atowe David so eke mi o hepo fifia osugbozan kpeden to mele osi o leke mi awebe wa no bobo na obe enu ike me he we he to enu imeke he Israel ma weta le toto bubu o le kpeden o le nu o meto mele bobo edo ejebe mi ohenye ngodo la mi we ne mo me ne ko na mi ayo metowe susu kai la si oleke mi awebe wa no bobo ede ni ke mi awonye be nenye be wona dole wa wo abe mi ade to wa wa goji to wa wa ati ayo mi ne mi ha mi ava de mi afa nu popo dajo kele mi ase mi ava de fia do ma hin yi wo mi le fia amedele metoge agbrebu ma wo na me ata nya mateu atome ta anyobe mi apofu no peta soho peta pepo ne na ma wati ana mo nu popo mi be mi ha mi ba de mi apa nu popo da jo fia ne de vio pro mi do a kwa so de mi apa foji hajiju na ma wo egbe yala no bu agblela evema mi apa gbe nu na onye ma ko na mi ko eta evema wa viwa egbele mi asi wu amokata kake egbele mi asi vo pepere un to mele le kan wage na le doma oji wo ko dale doma elaka na oga fi adolo eje ba mede ne do ele mi amede ne do mu so oga kan na le toji a toji mama la fifi la ko pe menye nya egbade ke la mama o si o kake gba o su haji la gaga le ameyo si gbele mo a o mele jeje mo ta ele mi agbo enye tadu abe eje be mi agbe me chichio ple ka flame yo de lo si a bi ga gbe me mi asuro ku mi avio de doko ma wo mi yo wa me se ma sia ka asia o kata me so yeta ma wo bi amado na longo kana no si ni su bi no apele megbeli o aga me de elesi pepe ma wogo ta me sesa me ko ga pela me de ke ugbona ne ihe na echomegba avazu ame de pede nti no vazu ame keke me va so plewa de bi na bi da de ko to ti di ma fi fi na be gbanya de do go be obe mi ada se do ko to di pito ma mi da se ti dadi ni mi ati apele mi no vivi o Brigadier General Granyadele asogdi tope inaugural launch over do azango manyele ho ebede look at he amedo ho agbebo ne me ya fe ma vaku ne me ya fe wa va dum ma vaku amekele du egba ku che ya che gbo kugbe tami de vovonda me ga gbebe nye de katonye ko nenyo ela bene we de ka he ele chijo po gbeza wa bube ele chuku
wo de ka no enko le la benu si anu nyo na wata ano nu ko gbesi agbe wo de ka la me gbogbo do me wa pu bezo adabato ta no la si oko me ne no fi we che ne po de ta ape mi awele doji ma won to avo agbo e wo video de ho wa fifi afi mi je video maga fon ya la mi wode ka ke ya fifi afi o de ma do pofia mi gava was so ya mi dire mi promote no atiande ne be amada lobe yira ya khohaya de ya khe anti-fele TV station so no promote ka fla na begbe mere ka tete dokula anye dada ne mi begbe to mi anya gbo begbe vide hanye ya tanya anye devie ta mo ga gbo be no vinya lo so nya lo vinye de ko eje mo akpele mi ano vi so amagede nu na bubulo si o ike wa ti anye ekpodo wu na megede ga ke mo no popo le ta na ti ana mi mo no popo ajojina mo ta ape David pizza mete pepe gbe nya ma ebe ne mo no popo ano en ba me da ti be ya dega edo ya me ne mi akwepe hale ATV dia anye nu adojijo na mi pete mi agwebo mi ada epe ha nya ma amole enlom amo toji podede opo afeto Yesu Kristo a anye nu ehun ti fetu machi America akpede ehun ti a ehun o nkonye ehun ti fafa pe yi aje mi a agede consider yeye me pele ehun ti fafa son akpena mi